danas smo u društvu sa Gubata Alenom i našim profesorom Viktorom Dundovićem. Poštovanje, kako ste vi? Dobro je vi. Lafca lagano u Bugojnu. Tako je. Malo je prohladno, ali može se. Može se. Imamo tu jednog momčića. Halo, beba. Davud, jel? Davud je u svom svijetu. Ovo je jedna priča, hajmo reći, koju ćemo ovaj pokrenuti na inicijativu profesora Viktora. Naši ljudi u dijaspori završili gimnaziju i otišli u Njemačku. Zašto? Pa ne samo da sam završio gimnaziju, nego po završetku gimnazije čovjek se pita šta dalje da radi, da li je to fakultet, da li je to neki porodični biznis, obrt, nešto čemu da se posveti, jer posle gimnazije činjenica je da moraš nešto, trebalo bi nešto dalje da radiš. I s obzirom na sve što je se dešavalo, odlučio sam se da baš fakultet i neću da idem, nego da hajde da uradim tu prekvalifikaciju koja je bila tada aktualna za medicinskog tehničara 2014-15 godina. To je se uradilo u Travniku i kada sam to završio, pošto sam kao malo dijete naučio isto njemački, paralelno prema maternjem jeziku preko televizije i super sam ga govorio i govorim danas, hvala Bogu, očeo sam sa tim B2 famoznim u Njemačku. Nisam znao šta da radim, odlučio sam da završim medicinsku školu, 2 godine je to trajalo. Paralelno s tome radio sam, to je volontirao sam ovdje od prvog dana u našoj buganskoj bolnici. Jedno ogromno iskustvo sam, za mene ogromno iskustvo sam skupio i čak sam onda nakon toga i radio i volontirao 1 godinu i pol dana i onda sam se odlučio da idem u Njemačku po završetku toga. Ko vam je pomogao, kako mislim da je sad da neko dođe na Njemačku? Pa put kada ideš sam baš i nije lagan. Imamo mi svoje ljude koji su sa prostora Bosne, koji su već malo duže tamo i koji pomažu u mnogim stvarima. Meni je pomogao naš jedan čovjek iz Gračanci. Pozdrav. Kako ste vi? Hajde evo. Meni je pomogao jedan čovjek naš iz Gračance, ne naše buganske, nego kod Tuzle, koji mi je Elvris Delić se zove čovjek, koji je meni bio od koristi, to jest pomogao mi je da nađem poslodavca na klinici, pomogao mi je da se smjestim i određene papirologije da obavim, koji bi mi na početku olakšali puno toga u Njemačkoj. Pa ja moram da kažem da je za mene bilo malo lakše zato što sam imao tu prednost da znam super njemački. Samim time uklopio sam se i u ekipu intenzivne gdje sam radio na klinici, to je gdje radim, i okruženje puno lakše. Znači jezik je krucijalan. Puno naše raje iz Bugojna i iz Bosne i Hercegovine trudi se da savlada, međutim to je sasvim nešto drugo kad dođete da radite tu, pošto jezik je, hajmo reći, živa materija, morate da ga svakodnevno unapređujete i morate da se bazirate na jezik jer on vam otvara sva moguća vrata. Samim time razvijat ćete se profesionalno i na privatnom planu isto tako i naši ljudi su, hvala Bogu, jako marljivi i jako se trude i kada odu tamo oni shvate da imaju mnogo mogućnosti, mnogo stvari, mnoga se vrata odjednom otvaraju i vremenom oni zgrabe tu priliku i napreduju jako brzo. Trenutno ja idem u jednu školu koja je kod nas, samo reći, ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine, takozvani anestetičar, znači rad u operacionalnoj sali pri anesteziji i na odjelu intenzivne njege. Ja idem u tu školu, to je škola koja se zove, kada je završena škola, traje 2 godine, onda postajem stručni tehničar za intenzivnu medicinu i anesteziju. I to mi je bio san i želja od početka samoga, sada sam sebi stvorio te uslove na klinici u gradu Ingolstadt, u pokrajini Bayern to radim. Evo već pola godine uspješno, hvala Bogu, i sviđam se jako. Pa činjenica je došla do toga, u stvari došlo je do toga da sad, evo i nama, nažalost, fali kadra ovdje u Bosni, u Bugojnu, ali sami uslovi i stvari kako se razvijaju na pojedinim ustanovama i govori tome da nažalost imamo i dalje taj trend odlaska i ne možete vi nikoga, činjenica je da ne možete nikoga ni spriječiti, ni natjerati da ode ili ostane, tako da svak za sebe mora da odluči, ali ono što se može reći kada odete tamo, kada složite neke stvari, život postane ugodan.
uslovi za tehničare, pa na početku kada dođete tamo, nije vam baš, hajmo reći, lagano, samo to odstupanje od porodice, od okruženja, navika i svega toga, ali vremeno kada vi uđete na sami taj rad na odjeljenju, sami taj rad na klinici ili u domu zavisi gdje se odlučite, vidite da vam ničega ne manjka, od uniformi, edukacija i svega toga, što je nažalost ovdje prije par godina bilo baš malo i manjkavo, ali nadam se da se ovdje razvija prema boljem. Ali tamo po pitanju toga ništa vam ne manjka i što je najbitnije kada pokažete da hoćete, da znate, da se trudite, ne morate čak ni da znate, pokažete samo neku inicijativu da hoćete. Vjerujte da će vam ljudi to objeručke prihvatiti i gurat će vas maksimalno. I to su naši ljudi stvarno koriste, to ne treba A što se tiče, glupo je sad govoriti o nekim materijalima, ali apsolutno ničega vam ne manjka, tako da ništa, ja se zahvaljujem profesoru Viktoru i vama. Profesor Viktor je naš legendarni, ja već mogu da kažem, Bugojanac, malo da ga i pohvalim, koji je mnoge generacije ispratio. Ja sam mu zahvalan i na svim tim njegovim časovima i razgovorima i mogućnostima da se malo van školski, hajmo reći, razvijete. I to ne mogu da mu zaboravim i zahvalan sam evo i za ovo. Ja nisam htio da se nešto indisponira medijski, nešto prikazujem, ali eto, profesor je insistirao, ja se zahvaljujem na tome i drago mi je.